yabaseRoma isahluko 12 verse number 1. Izwi lenkosi namuhla siliqaphuna encwadini yabaseRoma isahluko 12 verse number 1. Funda sindisiwe. Funda mntwana kaNkulunkulu. Ngakho ke bazalwane njengoba uNkulunkulu ube nesihawu lesikhulu kangaka kithi ngiyanincenga ngithi nikelani imidimba yenu ibe ngumnikelo lophilako nalongcwele nalowemukeleka kuNkulunkulu leyo ke nguyona nkonzo yenu sibili. Itheme yethu noma ingcikithi yethu noma isihloko sethu esibhizi ngaso kulamalanga sithi ubungcwele obuphelele. Sikhuluma la ibandleni kulamalanga ngecomplete holiness, bungcwele obuphelele. Emavikini ambalwa edlule sikhulumile ngobungcwele obuphelele ezimalini zethu. Namuhla sawukhuluma ngobungcwele obuphelele emizimbeni yethu, complete holiness in our physical bodies. Emizimbeni yethu. Bungcwele lobuphelele bantwana benkosi njengoba sikhuluma ngabo bufaka phakathi ukuthi sikhone kuyibamba imizimba yethu. Siyicontrole yona ingacontroli thine kodwa thine sicontrole yona. Sisabufuna lobungcwele, sisazimisele ngobungcwele, sidinga kukhumbula ukuthi Paula umpostoli utheni ngale mizimba yethu. Uthe Paula umpostoli, our bodies are the temples of the Holy Ghost. Uthe uma ufundela phayana kuba seKorinte beqala ngeke sifunde isahluko 6 verse number 19, anathi yini kuthi le mitimba yenu ilithempeli la moya ongcwele na? Okusothi ngamanye amazwi moya ongcwele uhlala la emizimbeni yethu. Njengoba ke imizimba yethu bazalwane ilithempeli laNkulunkulu, akukafanele ngisho kancane silingcolise lelo thempeli laNkulunkulu. Akukafanele silingcolise lelo thempeli. Asesilibuke le verse kancane, sawubuka nje amavesi ambalwa bantwana benkosi bese ngiyangena ke kule ndaba yobungcwele bemzimba. Kodwa sesike sithi fahla sawuqala ngalo nale verse esiqale ngalo uthi, I therefore urge you brothers in view of God's mercies to offer your bodies as living sacrifices that are holy and pleasing to God. For this is the reasonable way for you to worship. Phinda ufunde manje. Ngakho ke bazalwane njengoba uNkulunkulu Funde nje ungathi uyashakutela isikhathi sama savume kunesa manje. njengoba uNkulunkulu ube nesihawu lesikhulu kangaka kithi ngiyanincenga ngithi nikelani imidimba yenu ibe ngumnikelo lophilako nalongcwele nalowemukeleka kuNkulunkulu leyo ke nguyona nkonzo yenu sibili. Le verse leli lisitshela ukuthi umzimba kufanele ukuthi ube njani na? Ube ngcwele. Malithi nje unikeleni lo mzimba lona ube ngcwele. Khuluma ngalo mzimba awuboni nje kulamalanga aphelile besikhuluma ngobungcwele ezimalini. Abanye babathi uyakhuluma nje emsana anginayo nale mali anginahe. Into lenhleke lokhu sila sikhuluma ngalo bungcwele emzimbeni. Akakho noyedwa la ongathi mina anginawo umzimba. Sonke sinawo umzimba la. Ubona last week noma that other week abongena he wena. Abanye bebanayo ihe. Kodwa namuhla sonke sinayo le he yomzimba. Lo mzimba
kufanele ukuthi ube ngcwele. Ngithanda baseRoma 6 verse number 13 ngale ISV, International Standard Version, lithi ke lona ake siqale ngale Siswati bese sibuye sitshoforo. Futhi akusafanele ukuthi ninikele tintfo tenu esonweni. Akusafanele. Hayi mamhumshele kahle kani Nkosi Mswati nathi thina maSwati. Futhi ke akusafanele. Kusho ngathi ngamanye amazwi nike nakwenta lokho. Akusafanele, yini lengasafanele? Kuthi ninikele tintfo tenu esonweni tibe tikhali tekungalungi. Yebo. Kodwa tinikeleni nine mathupha kuNkulunkulu njengoba ningulabavuswe ekufeni base bayaphila. Ngako ke titfo tenu tinikeleni tibe tikhali tekulunga kuNkulunkulu. Ngithi lapha nje ngize ngalifaka ngared, alikho ngared le. Nginakele ligama elithi stop. Stop offering the parts of your body to sin as instruments of unrighteousness. Uyazi uma lithi leli verse stop. Bese sengihamba nge-driving school. Ngigijime nje ngaya kuphi na? E-driving school kuma-sign. Nasifundiswa ngama-sign emgwaqo. Maningi impawu zomgwaqo ezikhona. Lapha kunalelinye li-sign lelithi stop. Siyavamisa kulibona lapha emgwaqweni. Kuthi stop. Bathi ke lolu luphawu lolu phoqelelako. Uyathanda uthanda ngangisho nje nabaze bahleke nase bangibuza ukuthi kusho ukuthini lo. Uyathanda uthanda ufuna ume la. Noma ujakile noma kunjani stop. Leli ke manje alikhulumi ngale sign emgwaqo lengistop. Likhuluma ngempilo, likhuluma ngomzimba. Lesikwenza ngomzimba. Lithi stop offering the parts of your body to sin. Sale uyekela. Liyakuphoqelela. Kusho ukuthi bawukwenza. Lokuthi umzimba wakho uyekelela nje wenza izinto noma yini zesono uzenza ngalomzimba. Vele abanengi bethu bangafakaza ukuthi hey vele pastor vele mfundisi bekohle kungiphunyukela. Uthothi ngalomzimba sengenze isono ngawo. LiBhayibheli liyazi ukuthi wena unobuthakathaka bokusebenzisa lo mzimba wenze ngawo sono. Lithi ke lona saluyekela. Ungasaphindi usebenzise lezitho zemzimba wakho kwenza isono. Akusizo lezitho zomzimba wakho nomzimba wami zokwenza i-unrighteousness kungalungi. Bese lithi laphana instead offer yourselves to God as people who have been brought from death to life, and the parts of your body as instruments of righteousness to God. Hallelujah. Lo mzimba wakho awuthi lama parts alomzimba abe ngama instruments, abe tikhali tekwenta lokulungile. Kusho ukuthi ngalama parts emtimba kufuneka ngente lokulungile. Hayi lokungakalungi. Kukhona lokufanele ngikuyekele kukwenta ngalomtimba. Kukhona lekufanele ngikwente ngalomtimba. Lokufanele ngikwenze nguloku lokuzakwenza uNkulunkulu angakhazimliswa. Lokhu lokufanele ukuthi ngikwenze ngiloko okuzakwenza ukuthi uNkulunkulu akhazimliswe abe glorified.
Buka ke baseThesalonika beqala isahluko 4 ngishilo ngathi ngizanika amavesi nje kuqala sike sithi mafe emavesini nandi ivesi. BaseThesalonika beqala isahluko 4 verse 3 na 4 kuthini ngesiswati? Kuyinthando yaNkulunkulu kungcweliswa kwenu. Yintando yaNkulunkulu kungcweliswa kwenu. Bubalekeleni bugwadla nebuphingi. Nakunento nine bazalwane okumele uthi niyente kubaleka nkwe. Balekelani bugwadla nebuphingi. Ngamunye wenu kufanele akwadi ukutiphatha yena umtimba wakhe. Hayibo funda kahle lapho wena make bonke. Tiphatha. Ngamunye wenu kufanele akwadi ukutiphathela yena. Nangoke lo make bonke ngimazi umtimba wakhe. Ngilona loyo kufanele akhone kutiphathela yena umtimba wakhe. Awuphathe ngebungcwele nangekuhlonipheka. Lo mtimba size Nkosi yami. Lo mzimba lo muntu lona awuphathe ngebungcwele nangekuhlonipheka. Jesus. Bese kuphelile okwaphela. Hayi. Verse 5. Hayi ngekushisekela kwenkhanuko njengemahedeni langamadi uNkulunkulu. Lo mzimba ungawuphathi ngokushisekela kwenkanuko ngoba lo mzimba ukhanuka izinto. Lo mzimba lokunezinto oyikhanukayo. Hayi suka madoda umphindelo hayi wena mama mana usuka madoda mana. Hayi ngekushisekela kwenkhanuko njengemahedeni langamadi Ngoba uNkulunkulu. kufuneka na umfunda lo hayi umfundi ongathi uthi hayi. Uthi hayi. Kuthi no. Hayi ngani manje na? Ngekushisekela kwenkhanuko njengemahedeni langamadi. Amahedeni ashiswa inkanuko lamzimbeni awamazi uNkulunkulu. Wena ke noma ninele nikholwako fundani kuphatha lo mzimba. Ningawuvumeli wenze bugwadla nobuphingi. Bazalwane siphila namahedeni la. Le ezikolweni lapho sifunda khona thina sisafunda siphila namahedeni enza sinoma yini ngemizimba yawo. Le emisebenzini lapho sisebenza khona sisebenza namahedeni enza sinoma kanjani ngemizimba yawo. Le emimangweni ku community la siphila khona siphila namahedeni awenza sinoma kanjani ngemizimba yawo. Futhi ayafuna lamahedeni kusenzisa nathi. Phinda msana lapho ngiyaphinda. Ngithi amahedeni awagcini ngokwenza sinoma kanjani ngemizimba abese nathi ayafuna ukuthi ungathi ngasenza njengawo. Amahedeni. Futhi na ungenzi njengabo bayakuhleka. Unani lo? Uyisidala. Kuhlekwa wena ukuthi awenzi njengoba enza amahedeni lophila nawo. Thina bazalwane siyahlekwa kwesinye isikhathi basihleke. Ngoba siphila nebantu labenza sinoma kanjani. Lamanye amahedeni ayasonta. Uhlekwe ngilabo sonta nabo. Niyawudlala shonile. Niyawulibala ngilokulibala kwena niyawudlala shonile. Uyabonakala yini umuntu odle emini nalodle lishonile ukuthi lona udla nalishonile lona udle emini. Mina ngijabula nje nabantu uyawudlala lishonile ukuthi bayazi ukuthi uyawugcina udlile. Futhi wena uyawudlala lokwakho hayi lokwesiganga kwakho.
kulula ukuthi bese ngithi we can easily end up pursuing the cravings of sinful man. According to 1 John chapter number 2 verse 16. Kulula ukuthi sizithole bantwana benkosi sesilandela Nkosi yami lezi nkanuko zenyama, sesilandela lezi nkanuko zebantu zezwe, sesigijima nazo instead of pursuing holiness. Kulula kuyithola sesibhukushe nathi sesenza amanyala, sesenza lokungakafanele ngemizimba yethu. Kulula lokho. Nakunento yalula kuthi uthi ungumzalwane uthole ukuthi ngalomzimba wakho sowulengisa abangakholwa. Kulula leyo nto leyo. Uthi ke Michael encwadini yakhe lethi the Christian response. Uthi if your body makes all the decisions, angeke uyithole le ncwadi sezaphela lezi ebookshop. Ngomunye wababhali bakadeni lo. Ayisatholakala incwadi zakhe. Uthi if your body makes all the decisions and gives all the orders, and if you obey, the physical can effectively destroy every other dimension of your personality. Your emotional life will be blunted. And your spiritual life will be what? And ultimately you will become what? Kananiboni ini lapha ebathandekayo. Kuncane kakhulu yini. Mosho phela uthi emfundisi bokhulisa. Akubonakali. Lo mzalwane lona kafishane uthi uma ngabe umzimba wakho uyawukuthathela izinqumo kube ngilo mzimba lo nika wena ama-order, uthi ungathi umzimba ngifuna naku bese wona uyawunika, uthi umzimba ngufuni lokhu unike. Umzimba uney'nkanuko zawo, uyathanda kukulawula. Nawuvuka nje kuseni ufuna uye emsebenzini, umzimba wona ufuna uyakulawula uthi hayi lala wena. Nawusilima ke nawe uyalala. Libeleke lapho uvumela umzimba ukuthi ukulalisa kanti ufuna uye esikolweni wena. Kufuna uye emsebenzini wena. Abanye nje bagcina baqoshiwe ngalento yokuthi balalela umzimba. Uthatha onke ama-orders from lo mzimba wakho. If you obey, uyalalela konke lokhu lokushiwo ngumzimba. Uthi lokhu lokwenzeka lo mzimba lokuthi sowukwenzile kuzawube sekudestroya all the dimensions of your life. Ibuhlungu ke lento le. All the dimensions of your personality azawube aba destroyed. Did you know ukuthi nawenza isono ngomzimba akugcini kulimala lo mzimba kuphela? Kunengi kuwe lokubese kuyalimala. Ake ngutshele mina, uma ubuyabaleka noma ngekho umuntu omcoshayo. Lapha nje nakungake kufika ijipi la. Khwela mahala siyawubhadala phambili. Yini kodwa ngalulwimi lwanamuhla ijipi? Anana nazi nebadala ijipi. Imoto yamaphoyisa. Khwela mahala siyawubhadala phambili. Akubhadalwa phela na ungene emotweni yamaphoyisa. Uthi ubhadala phambili sewutekiswa leli cala. Free ride. Mafika lapha mhlamba ngeke uyibone ngobula kodwa bese liyangena nje lithi little boys. Hambe lapha ngemva ngoba ngeke lize lapha. Ngimi la manje. Phandle nalifuna mneke ngoba nami ngeke lengimele nami ukuthi ngicede. Woza lamsana, woza. Shiya lapho niki elder baba. Sicelo la uyophendula ngale ingulube lezebiwe ukuthi zishonephi. Hawu thatha gamete. Sale gamete naye ngoba ngizakushiyela lamanothi. Sigebengu sihambile. Fikile amaphoyisa. Uyazi ukuthi uma ngabe ugangile ngalomzimba ngiyabekisa nje ngamaphoyisa. Akakho umuntu singabona uphuma ngana umnyama. Phuma ngathi uyochama. Sibone la
nakushona manengi ama-parts emzimba wakho lasavela limele ngalokuthi ugangile. Uboka ubone na ugangile noma wenzeni nje sono kuphela ngisho ubuthongo ebusuku. Into yenza ngomzimba i-affecta your personality. Kuthi bakubambile noma bakakubambi wenza nje sono ngemzimba wezwa sona sithi le bese uyaya. La kusho umzimba wakho nathi ngifuna naku bese uyaya. Kunengi kwakho lokhu affectekako. Ngisho ne-spiritual life yakho bese iya-affecteka. Uthi uyathandaza ungathi kuphelela lama-Thailand. Ungathi akuzwakali ngisho ezulwini. So uvela ulimele wenza sono ngemzimba nakanjani uba affected. When Paul talked about making his body his slave, so that after having preached to others, he himself would not be disqualified, he wasn't thinking about physical disqualification, but about spiritual disqualification. Laphana 1 Corinthians chapter 9, verse number 27, uthi Paula umzimba wami ngiwenta sicila. Noma sicili yini? Sicila noma sicili? Slave kodwa. Sicili. Oh. Ngwenta sicili nangabe ngonile njalo ngoniswe ngomunye nami ngithi ngiyangakhona. Ngwenta sicili lomtimba. Uthi kungenzeka lapha ke luhlungu kethi thina abashumayeli. Uthi kuze ukuthi nami ngingathi sengishumayele labanye bese ngiba disqualified. Kusho ukuthi umzimba ungakwenza noma ungumshumayeli. Athi uNkulunkulu kuwe disqualified. Ngenxa yemzimba. Uma khuluma ngokuthi angabi disqualified, akakhulumi ngokuba disqualified physically. Usho ukuba disqualified spiritually. Emoyeni. Uyabona nangabe udedela umzimba ukwenzisa noma ngabe yini, God disqualifies you. Noma ungumhlabeleli uhlele ezonweni ubathe uyahlabela sokudisqualifyile uNkulunkulu ngoba osezonweni. Kunabantu nje abahlabelela kade uNkulunkulu abadisqualify. Bathi disqualified. Umele ukuthi baphenduke kuqala. Sincerely. Balahle izono zabo nemithwalo. Genuinely bathi ngiyaphenduka. Ngiyamesaba mina uNkulunkulu bazalwane. Uyesuka ukhetha Sawula ukuthi abe inkosi. Sawula uvumela inyama yakhe ukuthi ayimenzise ini. Wathi uNkulunkulu sengiyazisola ukuthi ngamkhethelani Sawula ukuthi abe inkosi. Esikhundleni sokuthi alalele mina ulalela inyama yakhe. Baningi abantu uNkulunkulu angajabuli ngabo ngoba esikhundleni sokuthi bayinqobe inyama yabo bayivumele inyama yanqoba bona. Inyama izakonisa na ungakayinaki. Yingakathi Paula ngiyenta sicili angifuni le nyama yami uzathi ngiyayiganzaya. Awulifunde manje levesi lona khona bengithi salifunda khona ngaphambili kodwa sesithele khona manje. Kodwa umtimba wami ngiyawucinzetela ungajake make lapha kungasajaki ke la. Umtimba wami wani ngiyawuqinzetela. Yabona into nawe icinzetela. Ibatha. Ngiyawuqinzetela 2. Ngiwuganzaye. Ngiyawuganza. Makuthiwa ke into uyayiganzaya. Uyayitofa. Ngiwende sigcili. Ngiwenta sigcili. Yini lena nti Paul uyenta sigcili. Ngilomthimba le ngithi mina awube ngcwele. Ngiwenta sigcili. Leni kuze minele ngishumayela labanye ngingalahlwa. Uyabona lokuthi umthimba ukwentise noma yini utawulahlwa. Kukhona sebavele balahlwe enyalo. Kukhona bazawulahlwa phakathi. Naba ngabe bangaphenduki
bavumela umzimba ubenzise sinoma kanjani bazalithoza olumanzi. Paul determined that his body and all its appetites would become his slave, not his master. Uthi Paula unokuyimisela ukuthi umzimba wakhe nokushanga kwayo angasishaswati madoda kushanga appetite kushanga kushithi ngifuna nako uthi hey angeke ngivumele ibe ngumaster wami kodwa izaba slave. Ake ngutshele mina ukuthi umzimba uyashanga. Uma umzimba ufuna lala ugwayi kanti ulibele ungalidonsa ulidonsile ligwayi. Kufuna umzimba uthi awubheme uthi wena lo mzimba lo tempele laNkulunkulu leli ngangifaka ugwayi la ngeke hayi baze bangisanganise mina lebona lababhemayo ukuthi basangene ngempela. Uthi wena ungathatha ufaka intuthu ungenayo eshimela ucabanga ukuthi lekhala ngishimela wakwabona ushimela obheke phansi bonke boshimela babheka phezulu kulezi ndlu kuze iphume kahle intuthu. Inyama ithi ngifuna ligwayi ingasakuqabangisi ukuthi le ntuthu lenengi yapi. Labanye ngibathola lamgoceni basangene intuthu enengi la bese bathi waloyo akaloywanga wasuka wadedela inyama yamenzisa into bengafanele ayenze. Balibele bonisangu nje Nkosi yami abazi lokuthi lento yenzani baba bathe bayabawonisha bathi smoking can damage your lungs bathi banamanga bayidayiselana saphelile ama-lungs alabayo. Labanye nongathi sikhumula lezicathulo ngutshela amaqiniso sithi sibuka leyithende sizaba luhlaza zathi cwe lo buhlaza baleyithende busho ukuthi lengaphakathi sekubolile. Paula uthi yes nyama yami yes mzimba wami ufuna ngonisa ngeke ngikuvumele ngiyala. Uthi umzimba ungathi ungathola simehlana nje uthi nje fi kanye thole nje goloko simehlana tshwala yini ngami tshwala simehlana kuthole nje isavana kanye unatha buphi wena awusho alinginikela amagama lotshwala leni unatha Castle hele angibazi ke lo bangizange ngibe ngibuza unatha buphi wena Heineken niyamzwa hey lo mama lo cha akabunathi bathandekayo usho nje amagama etshwala nje unathi uyazi ukuthi ngifuna kuya ngasegcine ngizayivala namhla ngizaqhubeka nayo ngelinye isikhathi lenshumayelo isikhathi sami sengalela ukuthi ngiyiphethe. Umzimba ufuna kwawo uthi ngathi ngawuthi nje qabu kanye tshwala uthi ungabuthola bese uthi umzimba yes hey lo tshwala obunkinkela kulomzimba lona ithempeli laNkulunkulu leli. Lo mzimba usiwo wetshwala waNkulunkulu hayi tshwala. Umfana emhlosheni ngalomnye umnyaka ubanjwa laphana ngiyoshumayela lapha kulabasha kulo mnyaka lo bambamba uphethe insangu so uyabhema ngale ecampini. Uthi lo mfana sebamletha ke mbathi nangu simbambile mfundisi simthini kwakusebo umfundo oboshemene simthini ngithi mina hey mfana wena ubhemelani mfana wathi hawu baba Nkosi yami bengiqala nje nalokubhema phoma bengiqala nje la ecampini ukubhema. Uthi
bese kungasahlaleki. Uthi lo lensangu lena bengiyiphathele ukuthi nangingasakhona ngoba ngine addiction. Bengazi kona ukuthi ufuna ngingabhemi kodwa ngithi angiye enkonzweni. Ngase ngithi ke kwase vele kuyangivuka ngase angiyothi nje kancane ngizawusheshe ngibuye enkonzweni. Ngathi ngisabamba kokuqala bangibamba. Kwalo mfana uphethe neprovision. Uzawubona nase ngiyofika ngasekugcineni nalesifundo ukuthi ungenza njani ukuze ukuthi ugcine upure kulezi zinto lezi kubambako ngoba uyafuna kuphuma bengcwele emzimbeni kodwa ukhona. Into lenye iphutha lalenza lo mfana wahamba nayo lensango waya naye emhlosheni. Kube wayishiya wawuyoba ngathi umzimba athi ayikho lento. Thi nginathe amanzi. Wena inkinga yakho yinye lo tshwala lesikhuluma ngabo bukhona lapha ya efrijini. Bukhona lapha elokheni hostel. Buselokheni lokusikhuluma. Ubudidiyele nkunzi malwane ufake bofanta wenzela kuzawuthi wayifanta kanti uyazi isigebengu ufuna ukuphila impilo engcwele emzimbeni kodwa uhlala nabo tshwala uthi ugada ingozi. Uthi lona ngalile angifuni. We need to ask ourselves if when we bow to our bodily appetites, are we doing it for God's glory? Kufanele sizibuze abantwana benkosi, uma ngabe ngivuma kwenza naku lokufunwa ngumzimba, ngabe ngikwenzela udumo lukaNkulunkulu na? Ngabe uNkulunkulu uyadunyiswa yini nasengenze naku? Sengithi ke manje ke we have to learn to say no to the body instead of continually giving in to its momentary desires. Kufuna sifunde ukuthi no angifuni. Lo mzimba kunenge izinto ezifunayo bathandekayo. Angayibali nazo zonke la. Bengisabale nje mina insangu noma kubhema, smoking. Bengisabale nje kuphuza tshwala. Kukhona lapha abanobuthakathaka. Uyafuna lokukholo kodwa bohlatha imfi. Hayi ukuthi wenzela sisu sakhe esibuthakathaka yini cha. Akushongo na dokotela ukuthi bohla uthi ngenxa yesisu sakhe esibuthakathaka iappetite yakhe. Uyadakwa. Lento lena inobungozi lela ngifuna uqamba manga ekhaya gogo abekunatha tshwala steleka gogo wami. Abe ngithuma leka aunti ngesheya ngoba na aunti abebuphisa tshwala wasuka aunti wawukwakha ngesheya. Angabi nabo ke gogo tshwala usheshe kuphela bese uthi awuyangifunela tshwala lapha ka aunti wakho ngihambe ngeke aunti ngiyofuna tshwala. Ngithi la enhlizweni yami lento lethandwa ngigogo kangaka uyazi kuyafuna ngeke ngizwe. Angeke goga khona ekuphila ngaphandle kwabo. Awambe ngifunela tshwala lapha wena nginike mfagolweni wakhe ngigijime ngiyofuna tshwala. Ngelinye ilanga ngithi ngifuna ke ngizwe lento yagogo. Futhi kunenhlanhla kunemfula la. Ngakuthi nje ngesigubhu ngase ngithatha lamanzi lapha ngathi kuthela kancane kuze kungabonakala ukuthi. Ngathi ngiyafika kugogo wathi bumehlulile namhla sibani lo tshwala. Sangithulile nje nami ngithi bantwana bethu lokubeka botshwala sibubeka emafrijini uthi umshaka kancane uthi ngalila ngana uteshelele idolo athi usafuna ngeke ngizwe lento yamakhe. Manje ngeke akutshela nama ngimtshelanga gogo ukuthi wazi wahamba emhlabeni ngashongo ngoba bengakushanga udondolo lwakhe gogo. Ake sifunde ukuthi no. Namhla kuseni nasengisenzile lesifundo ekseni nje. Ngivuke kabi. Bekune picture la. Yomuntu lothatha umzimba wakhe. Lento lengiyibonile ngiyo. Ngoba ngiyibone ekseni. Kunemuntu othatha umzimba wakhe awuyowunikela
ezithixweni ayawunikela kwabaphansi uyobhunyiselwa umzimba. Omunye uthatha umntanakhe ayombhunyisela eqimililo. Babodwa ababiza inyanga zizobagqaba. Lo mzimba awusiwe inyanga, lo mzimba awusiwe abalumbi, lo mzimba awusiwe zangoma, lo mzimba ngoMoya oNgcwele. Kukhona abayigcinisayo bawufuna izinto le. Bona ungathi unesithunzanyana wena ubuya somewhere ngalo mzimba. Uyoyigcinisa. Spiritually you are down. Emotionally you are down. So usime nje ukuthi nginesithunzi, isithunzana sakanhlaka. Umzimba wakho awukho ngcwele. Stop it. Nangabe bowuye inyangeni sukela lamuhla, stop it. Nangabe bawugilisa izika lomzimba, stop it. Ngale ngendlela kukhulunywa ngobufebe, kwakhulunywa ngobugwadla. Nabe uyagwadla ngalomzimba, mhlawumbe uthola nemali kulamalanga sayibhizinisi lomzimba. Lalela la. Noma ningayengana nithi yilokwana bathi akusesi prostitution, bathi yini? Ngi-sex worker mina, ngi-sex worker. Sex worker kanhlaka. Lalela lapha kithi sikutshele wena lo mzimba akusiwo wakho kuthi ungadlala ngawo. uNkulunkulu ufuna kuhlale Moya oNgcwele kulo mzimba. Noma ungadla ngawo luseza uswazi iza kuthola. Angenta noma yini ngalomtimba. Kuchamuka Boyana. Mina Boyana ayikho inkinga wami mosilomtimba waMoya oNgcwele lo mzimba. Swabo Boyana lo mzimba. Swabo Roda lo mzimba. Hamba umnika na Roda apho kubamba aza umunye. Awunawumunywa ngumuntu lo wakho umzimba ningakashadi. Stop it. Stop. Nangabe bosawuqalile stop. Lapha ntombazana ethu ungamangali wena ungababona lapho babathi kushonephi ukukholwa. Kunengi lokwenziwa ngalomzimba. Ngubaba wemntwana nami mosilo kuthi ngihlo wemntwana akho akumniki license yokulala nawe ningakashadi. Stop it. So wakho lo mzimba umzimba kaNkulunkulu lo mtshela uthi ngithathe brother. Ngeke kwaliwe ngithathe kushadwe. Phokoti italo futha amaprama stofa kanhlaka kusukela namuhla. Stop it. uNkulunkulu sifuna ubungcweleni emzimbeni. uNkulunkulu sifuna ubungcweleni. Lothu shelele. No. Ngisawuvakasha ngiyomvakashela. Ngitawusheshe ngibuye nje ngitamvakashela nje one night. Ngamuphi umzimba? Kusukela namuhla uNkulunkulu sibizile ubungcweleni obuphelele. uNkulunkulu ubize mina wangibizela ubungcweleni obuphelele. Angayicethi le nshumayelo ngawuchubeka nayo. Kodwa isikhathi sami sesithi mani lamsana. Ngenxa yesikhathi. Size Nkosi yami ngingadabu